Onda se čudim otkud se Nada i Milanović. Pojte kule, slušao priče, znaš kako. Inače u Hrvatskoj je kao da je tektonski potres koji neka ploča se pomakla, onda svi došli na kriva mjesta. Znaš, sad svi rade krivo, znaš, ne rade svoje posao. Osim nekih konceptualne umjetnici. Znaš koliko ih ima u Hrvatskoj? 150.000 država daje lovu da dudi, ali nisu oni, ne znam ništa crtati ili da kipe, ne, on je konceptualni umjetnik. Abstraktni. No to je bar to je ljubav. Konceptualno, skine se gol i trči po Zagrebu. Kako je dobro. Reci umjetniče, kako je bilo na performansu, čujte, skoro me Pap udario, ali dobro, komu jedu napada. Uđeš u Muzej suvremene umjetnosti u Zagrebu, 800 milijardi miliona košta u Zagrebu. Uđeš unutra jedna cijelo ovako, drugo ovako za vajnu. Ujebe. To je majka s djetetom. Zašto je Šerapić, pa muž pa je djete. Konceptualni umjetnici, savjetni. 5 ljudi radi, baš nešto radi. Borac čovjek. Knjige svi izdaju, svi izdavnici izdaju knjige. Izdaje i ona, kako se zove, žena od onog metraša. Isto piše knjige. David Beckham piše knjige, ej, bez zabanci. Đubre prodalo 8 milijuna knjiga od 20 dana. Knjiga se zove Dodaj meni. Jebena dobra knjiga, David Beckham. Imao sam ja jednu knjigu prije jedno 5 godina, posudio, niko ne vraća. Ja dođem 1000 kuna, fino, u knjižniku dajte mi knjiga za 1000 kuna i dajte ljudima šta će čitati. Ne, pa rekao, čitaj nešto od džepa, ne da pijem. Ne, hvala ovo, ono. I koje ćete knjige, rekao, maline su sve neki prištac. Jebote ovakva idiota, znači, koje će skupiti knjige koje znam. Ja mi da su crvene, ti mati, crvene. I do 3 cm. Nemoj deblja, sere, bez... nema slika ovog debla knjiga, koji ti je kuda? I dao mi 10 knjiga, ja doma normalno donao knjige, prevario me đubre. Dao mi 2 iste, Ratimir 1, Ratimir 2, ide u priječ, sad ću zato. I ja se zaključio na WC, imam čitaonu u kupaoni. I tako je i Đapić magistrirao. Čupovac na dasci, mogu sjediti satima da je noge na otranu. Pored mali stolički, kiriki, čips malo. Sok na razređivanje od bazge i gore tabletić da mu ove ne upadaju. I most regal za čitanje. Čovječe, satima sjedim i čitam, napravi se red, otvori! U voćnjak, vjerite se. U mene šljive ko hrastovi u pičku, Rade, konča, štenjak, smeći, metalik. Stoji u izlogu, evo te ne znaš neko bacio ili noge. Urenje iz Valenja 3 milijarde razvaljuju, 3 milijarde eura. Zato što se dali pinifarini na malom talijančiću. Dali mu 1 milion eura da đubre nacrta, znači zna nacrtati to. Kod nas, kom radi dizajnu, radi konča. Gospođa Mirjana. Kad je došlo u firmu 64. za to. Siđeš dole baba u Kuzara u Puti, dioptrija može od doma raditi, evo te ne mora ni doći. No, da je kockasti radi končar, 2 trokota. Dođem ga kupit kao dovolju, nemam love. Uđeš unutra, niko te ne jede normalno pola sata, onda ja vidim ono, da poklupaš da vidim 3-2-1 kombinacije. Evo ti u Borosanama. Šta dirate to gospodinu? Da vidim, evo ti samo kombinaciju. Nemate više garanciju, zašto? Takac smatac, ajde. Što je to odao? Da nemamo žena, mi bi odavno bili u Uniji. Prije rumunjske bogatstva. Ali žene su nam odavno. Kao zgodne, uščuvate. 30 godina živi duže od muža. Normalno kad, evo te, nema ženu. Jer muškarac u braku rado umre. 99% muškaraca nađu nasilje. Znaš, skineš sebe. Jer ona opet dobije, opet je ona. Dakle, trpila je dok je bila mala i onda dok je podaletinu opet. Nemoj slatko jest prije ručka, bebu mati. Jesi oprao ruke? Jesi pravo ruke prije ručka? Odi sad, sjedi da jedemo, jebote. Ručak, dođi. Ja gledam tekmu. Dođi ovdje, sjedi ručak, bebu mati. Kako to izgledaš? Da. Kako to izgledaš? Okreni se, dođi si malo. Kaj ti je to? Daj se maknu. Šta radiš što sjedi ovdje? Makni se malo desno. Šta ti moraš? Šta glasno to govoriš? Šta ti?
Jer dobro imat ženu ili curu, tamo u drugoj sobi nekako. Ja bi imao cijeli život, ali da je u drugoj sobi. Gledam teku, ona je zavidna što ti imaš neko drugo fokus da jebeš to. Makni se od mene. Ne, preglasno ti je ovo malo. Daj sam, šta ti ovo nije presvijetlo, daj vam glasno. Pa jebote, makni se. Uvijek ispred prolazi. Znaš, ispred te, gdje su mi oni papiri, jebali te papiri sad. Zaključam se, ja se zaključam, jebeš mi sve. Ona kuca, otvori, nije mi dobro, pusti me na pizdu. Uvijek padne. Nije. Samo vi na ručku. Kaj ćeš ti, Mirjana? Evo, Ivanka, kaj? Super, vreme ide, volim me kura. I... Dakle, ona se dočepala budaletine, zato su nogometaši najcijenjeniji, jer ono, znaš, mozak kolješnik zrađu lovu, ti pek perego. Jer njima je osnovna ideja biti domaćica sa bogatog suda za budalu. I ti radiš u rudniku, pazi, to je ideja njena, iako to neće nikak priznat, ti radiš u rudniku, ona je domaćica, drže 3 čoška, kuća, ovo ono, i dođeš iz rudnika, ona je umorna, Ventina. Ti nju, dođeš, još šta je ljubav, pusti me. Joj, Ventina, blago tebi jebote rudnik. Dok si ti tam se zajebalo s dečkima, kopao ugljen. Ja oprala 3 mašine rešim, gajdu, bere mašina, ne ti. Uzmem 500 kuna, može 100.000 kuna potrošiš mjesečno na izgled, bez jebanca. Uzmem 500 kuna, kući si ti lovom, na trajnu. Aha, rekao je dobro, trajna kvalifikacija, koliko je rapor godišnji. Nakon 3 dana kući što lov na trajnu, što ne govoriš da je kratko trajna, a ne bi ti dao 500 kuna. Uzmem 500 kuna, ode, nema jer sad vremena ista se vrati. Šta nije radila, a? Ne, zajebao što si slijep. Zašto? Ista, puno vam se, potpuno ista, ali nema 500 kuna. Šta si radila? Pa reci mi, pa ću vidjeti. Viš da sam vrhove skratila, jebote, skratim te za glavu za 500 kuna. Ne možeš mi vjerovat. Potpuno su polude od potrošnje. Iščupa obrve druge natrpa, novo, koliki je kura. To ne možeš vjerovat, jebote. Viši laboratorij, krema za dan, krema za noć, kada krema zna kad je dan, kad je noć. Evo, ti kupi kremu samo za dan, pa kad se mažiš po noći upališ svjetlo, jedeš kremu, to ona zna. Nešto te lovim, vidim. Budeš mi uloške kupio, nema prke mi su dođem, da mi 20 neka posebne. Jednu nareži mi žuju, stavi na stik i jebi ga. I jedna uloška, ej, dečko, dođem u trgovinu, 3 regala uložak različiti. Ne suš promašiti, šta si mi to kupio, otkud znam, uložak ne, imam papirić, imate možda GVX uloške, LG, digitalne sa krilcima, vanilija da je, s ove strane su one čokolada, obuku, 600 kuna uložak, ej, mi da to imamo mjesečno, mi imali jednu šelnu za tvršne životove. Krastavce izreže sebi na facu, prepadeš se. Pa prvi normalni čovjek kad je hodao sa ženom vidio prvu plavušu u životu, prvu, evo ovako. Možeš. I gledaj, ova žena ima žutu kosu, to je plava jeben. Ne, ona žena ima žutu kosu, to je plava. Danas mi govorimo za žuto plavo. Jer one hoće tako. Došli more, kak je lijepo žuto more, plavo je ven. Znaš, ono izreže krastavce sebi na facu, onda poslije meni u salatu. Znaš, sve služi da bi, onda te ubija u pojam. Jer pazi, ja sam imao 198, dok se nisam oženio. Visok, plav, zgodan, čovječe, ono, čim sam se oženio, kada je neko dup, gledaj me sad, ko taburet s bradom, lijepo. Odvratno.
Onda naravno ubija to pojam. Uspoređuje se uspješno, viš kak je Ivan kupil novi auto, viš kak je ovaj digao kart, viš kak je pojebote, daj, neće se misli da njih udao. Samo te ubija u pojam. Kužiš? A zatvori je na 7 dana. U samicu ne da dođe od tih viših žila laboratorija. Viš kad izađe jebem ti, no. Ko si ti? To je žena. Ja mislio reći, druže majore, otkud vi u Hrvatskoj? Ne možeš vjerovat, obrve se spojile u jednu, kod ima šapku, a ruke ovak drži, ne možeš spustiti zbog dlaka ispod ruku. Ali ljudi moji, dlake na nogima. Volim gledati Animal Planet, Grizzly Adams, skužiš, volim dokumentarce. Ali dlake na ženskim nogama. Jer oni to briju, čupaju, pospu recitolom, pa strap, pa znaš ono trpe bolove, da bi kao bila normalna noga. Koja je normalna, ne da te pliva, pa viš kad te izađe, probiju kroz traperice probiju ovakve, gledajmo, kaj sunca. Znaš ono kad te zagrize za vrat, ubije te jednim ugrizom, da ti njegovi očici točno dođu između prština pa ti prekinje. Znaš ono, a kad te Ljubović slušaj tatu prije nego što zaspiš da ti ispričam. A kad te čopor napadne, onda te svom držinom prikucaju za to da te živu jebo. Živu jebote sunce. Nemoj plakat, nego spava jebo. I kaže Vuk, kamo ideš djevojčice kod bake? Dobro, doviđenje, đubre, prečicom. Proguta baku, vidiš sliku kako je guta vidi. Dobro, pogledaj, upamti. I legne đubre. I dođu se kapica, kuc, ko je? Ja sam tvoja vnučica, uđi. Normalno, baba jebote radi ko benzinska 0,24. Uđe unutra, djevojčice proguta je Vuk, gled sliku kako je. Onda dođe ova cuka, došao po lovu svoju, ne? I tu zabije nož, tu, sad se ovu jamu ovdje zabije nož Vuku, raspori ga, onda ovdje jebo.